Oburofa na kasasiro nibyo bitwirene bitangirira abantu ahagati omu rurembo rwa Hoima kandi na President Yoweri Kaguta Museveni akabwetombwetaho obu yabaire naayigura ekishaayi ekya Hoima City Stadium. Eki kikiijaho obwanyuma y'omwanya gwa kasasiro gwa Kibati Garbage Plant ogwayombekirwe mu 2012 okwijura. Kasasiro hatwatahire mu ofisi bakatulaiza ebiro kwezi 15 baitu kiro kya baraza kya hondiro ebiro kwezi 18 kasasiro kabejwira akatatu bagamba meya akora kina bagamba mulindeho kake tuina timu ekukora tukwenda kusima mukama habo kuba tukozere na technical team twakora na political team kandi kasasiro kwenda kubagambira one nambere tutahantu giteeka nambere tutahantu gamangu taliyo space rundo mwanya gukumara guliyo. Edward Isingoma meya wa Hoima City omusyana agira ngo babwine omwanya ogw'okunaga mu kasasiro kumara emyaka 2 ngo nahabwe ekyo rakwatwe naanaga omu town kasasiro hariyo norori. As of now twina space ekumara kandi tukyasemeza space yongere kubaho ekumara kwihamu kasasiro yawe nambere tugenda haro police ekora mu ihanga lyo na government hindwiremu bagyeta polluter pay nti omuntu aterewo kasasiro nwasasule wire muntu kusaba government ya NRM yerombo ebembezi eyongere sente hano sobole ku processing ebintu bino byongere kurugaho bisemere babitu byokye bikwoke babyokebwe obuvere bukurwa mu rugemu hano bahagabe emirimu ekuhingura eyo hana kwenda abantu abakwingura mu rukumi. Edward Rwanga City Clerk wa Hoima nagira ngo abantu nabaza kutandika okushashorera kasasiro yabo. Kasasiro genda kubanga akunganyizibwa ebitongole by'abantu oba private companies. Ekintu ekyo tugamba mu luzungu bagamba polluter pays. Aleta kasasiro oba yakasente kasasiro yokuba nti tumumanejinga bulungi okuva okumugyewo paka lwatuuka gy'alina okugenda. Abebembezi nibagira ngo AFCON yaza kutandika orurembo rushemerire kuba ruyonjo. Nti omwaka ogujja tugenda kuba ne AFCON naye ng'ogitegekerewo omupiira gwa Africa obusinga obuganzi. Naye ng'okugitegekera tulina okuba nga tutandise kaakati. Ng'ekitundu ekimu bwe tulina okufaako ennyo bwe buyonjo bw'ekibuga kyaffe. Mu kalulu akaweddewo kiba President bwe yali mu Hoima yatwogerako bubi ng'ekibuga ekikyafu. N'olwekyo tulina okukyusa embeera eyo kibeere nga kibuga ekiyonjo. Omwanya gwa Kibati Garbage Plant gukombekwa n'obushagishi bwa biliyoni 2 na miliyoni 500 kuruga mu banka y'ensi yona n'ekigendererwa ky'okukora orwezo okuruga mu kasasiro. Gashakwa Nwagaba Ambrose Katoto.